možda 3. Ne smiješ biti znojni, onda te ne bi vgrizao na vibrator. Leopard, razmislio bi malo. Ne bi jednog, možda bi jednog, a onda ako ima već 4 tigra, onda ne vjerujem njega. Ali bi ga preporučio u Salzburgu. U Salzburgu ima jebeni dom koji ih udomljuje. Dobro. Divlje životinje. Ode ti k Dabru, dojde Dabar, dojde, zapirajte. Ja sam Babar. Kaj, idete mu se rugali, jer niste ljudi, jer ste životinje. Ja sam Dabar. Evo, zakal, Repar, Srna, Jelen. Najbolje meso na cijelom svijetu. Daleko od toga, nemam ništa reći. Ali ima Kunića i ne dam. Jevo Bog patala ga nekad patala. Najbolji. To je moj životinja. I lepo, ide, s noge na nogu. Koliko drži. Ne velim ništa. Meni isto ide na kurac. Ja bih ga isto lubil, ali čekaj, ne velim to, nego on lepo ide, znaš kako lepo ide, s noge na nogu. Sam ide, rik, i hoda, frajer, hoda, glasno, jebati Bog mater, moramo ti pokazati. Ja u životu toliko nisam bio. Imali smo 4, tako, 4, ali ovaj moj imaš, sad, 7 godina, sve zna, ti znaš, maneken, drapa frajer s guzicom mrda, a vozi se na biciklu. Ne, ali pela biciklu. Pa ne vozi se. Ali pela biciklu. Ali pela biciklu. Pičku mater. Ne, sam se mi rugati. Dobro. Morate dojti mojeg pesa vidjeti. Nema veze s Jadrankom. Niti Lepo boje, da. Ne, jebeno me, najbolje. Pesu tvojem. Da, ja bih htio biti svoj pes. Mislim ga Taj jebat. vječani kum jebote. A ne daju mi štaci. Ja bih drugog pesa. Ali nema. Mora Ruta, a ja pametan ja. Pa je. Napeljati bicikl. Ja bih dovu. Drogu. Njemačku. Da.